Cong, ya Cong kan anak lu Cong. Ya bapak lagi saro ke Cong. Cong. Iya Pak, kamu mas sarung nggak Pak? Iya Cong. Yelah Pak, minggu ki isi ke dalam ya. Iya Cong, chơi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ah Cong, mau ke dapur jeng telah siang Cong. Iya mah ayo Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cong. Cong. Iya Pak. Pak, Bapak. Pak, Aduh. ada apa lagi Pak? Aduh ya sekdang deh Cong. Kok kisah Pak ya. Dan tadi nak Bapak aja sing kok kintar melopet. Iya Cong. Tadi dulu Pak. Bita teman ngetilati sate. Kama fe orang biasa laba gelembe fe ya demang. Rasa Pak coba yang tarik karo mana fe tak kok beda apa. Mat, antara kamu mah mat. Karep engko antara main karo mana? Entar beli obat men. Siapa sih sakit, mat? Kaki meli obat. Tang bapak men si sakit. Ya tak mang lo mata toman ngatila bapang kaki abe kelembo. Jadi sakit ya, mat. Iya men. Iya weh men ya. Sing koyak entar beli obat. Kala tuli kaki mun entar karo mah. Toko aki tang bapak. Ya wis mat, kok antara karo mana kade ya? Iya men. Tulian semeli obat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kake men. Ya men kena men. Iya teh Satin.
Sengkok ngeding dari anak kaki kocang sakit teh. Iya men. Engkau lah kelas sakit tak pakai ya. Pantesan teh sengkok abi tak ngati lah kaki. Di kaki sakit ya teh. Alah teh, nanti dengan kue mun letak kuat kaki. Men. Lalu kok kuat sekali kok men. Aku teh kaki keluar dere ya teh. Kaki teh penyakit syarat teh ya teh ngucak dere teh. Lah iya lalu kuat kok men. Lah teh cek jeka aja teh lah tedu teh. Lalu kuat men. Saking kaki rila Lalu syarat teh. mampu kok. Ila tedung teh. Men. Ya bapak nggak sarah, Mat. Arah apa tang bapak aja, men? Men. Arah apa bapak, men? Lah sahara bapak kaki mat. Pak. Bapak. Pak. Bapak. Teh. Bapak. Pak. Pak. Bapak. Pak. Ada lah mat. Bapak kaki rila mate. Ada Mbak Men. Ada lah mate mat. Pak. Bapak. Jadi naki sengko, Pak. Lah pas sabar mat. Bapak. Nangis mat. Pak. Jadi naki sengko, Pak. Pak. Bapak. Pas sabar mat. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Pak. Abid sengko tak ngoloknya mana kaki. Pak. Sedengah abid sengko tak yolong burung kaki. Demma kabar kaki nengi disa, Pak. Ya setiap ada Pak kabar kena telasan. Ada orang boleh semeliakina sengko kelampiannya. Tak ada orang boleh seedan tiabi sengko seesong kemataan yang ebek tuna toron pejeng. Tak ada orang boleh, Pak. Singa cika sengko karo mana lepele. Akleng-leng kampung sampai asalaman ban tetangga. Cek saking Allah ki ingetin kaki badan yang itang setian, Pak. Cek terona daya sengko semelaki na kaki kocak, sarong, surban. Pasti soke menyaku kaki bekto ada telasan yang hari. Tapi setiap sengko pun cuma bisa beri doa. Dalam zikir, dalam lantunan surat Yasin saya baca bi sengko. Kemuka kaki senang nengi disapa. Tempat akhirnya nengi suarkan. Ben bisa celing kaki sengko dalam kabadan senang. Pak, sengko kero. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allah